Jotono no lam sogo ani channel o kai tomong no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khaldi ang ketal job advertisement ta online information related videos anam angka phaidi tini kaisa ketal notification ai lainai o notification de jaka bong angka Tripura Public Service Commission ni bukhak tei genoro video no paithak jorate nai dong ni kaham kai saiman gai angka phaidi official notification ai laina o official notification o tamuri jaka Omokai the official notification about Rizakha Tripura Public Service Commission Agartala ni bukhaktai advertisement number tongo 08/2023 oro online apply ma khlainai je post tongmani abo post tongo election inspector angkai exam arena Tripura combined competitive examination o jagao tongo rizak je post tongmani Hayakaba department ni bumong abong ka kaito election inspector o jagao pay scale lijaka 5700 nishimi 24000 rijaka tai education qualification kangka ro bachelor degree khlaijak tongkha kaino norok apply khlai manai desirable sanjaka knowledge tonga rangnai bangla bengali tei kokborok total vacancy tongo abong kaito 16 ta aboni bising 9 ta sini ST ni reserve khlaijak tongo kangka norok Tomung qualification mili kan norok eligible engi tongkha angka norok apply khlaina musung kai to norok apply khlainai mano oro age limit angkai 18 ni simi 40 bosor ni je candidate tongi tongnai rok apply khlai mano haipano relaxation manai sini ST candidate rong ni bagai angka te 5 years relaxation manai norok ni last date khlaina ni 28 tarik July 2023 5:30 PM jora rejakha obonje sikang norok apply ma khlainai Norok exam center choose khlaimano norok ni je nearest exam center tongmani preliminary exam ni bagai o jagao tongo 6 ta tongo exam center norok ni je kana tongmani abo norok rimano oro nainai di PDF o munuknai norok scheme of examination kangkai o jagao to puila kai to preliminary examination najaknai abo kangkai MCQ typing nai takisa tongo main exam abo kangkai to conventional type se abo ni paye ingkangkai personality haikaba interview najaknai oro preliminary examination kangkai general studies by arithmetic rejakha o jagao negative mark tongai kangkai tekisa tongo prelims pai kangkai mains exam o kangkai paper 1 no tongo naidi oro english rejakha main exam tai paper 2 o kangkai general studies tai arithmetic rejakha obo angkai to conventional type se angkai time rejakha or sakao je main exam ni bagai angkai 2 hours 30 minutes rejakha angkai je main exam angkai abo angkai conventional type ngai tai preliminary exam angkai MCQ type ngai o jagao je personality test ngai abo kai 20 ni najaknai hini saka angkai ang PDF no to description ori ruana norok download khlaiye kahamkai porinai di apply khlaina sakang tomung norok eligible ungri tongkha angka norok apply khlaina musungkai to norok apply khlaina di o jagao details syllabus angkai borok ni je official website TPSC ni je official website a jagao rijak tongo norok thangai syllabus download khlainai mano official website no rirwan ang description o tei o jagao other important information rijakha o jagao angka norok online no apply ma khlainai je oro rijak mani post angkai time rejakha jagao jora rejakha 28 tarik ni simi oro 28 tarik June 2023 ni simi o jagao 28 tarik July 5:30 PM jora norok apply khlaimanai a jora ni bisingo norok apply khlaina di tomung norok eligible ngi tongkha angkai tei o jagao kwbangma important instruction rok rijak tongo norok naidi tei o jagao requirement ni fee nangnai abo angkai 250 tongo 250 rupees angka sini ST candidates rong ni bagai te other candidates rong ni bagai angka 300 rupees khai nangai angka norok eligible ngi tongkha angka norok apply khlaina musung khai to norok apply khlaina di tai apply khlaina sakang o jagao je terms and condition rok rijak tongmani norok abono naiye kahamkai poriman yagulo norok apply khlaina musung khai norok apply khlaina di apply link bangri ruwan tai official website body renai description o tai o PDF no bangri ruwan description o norok thangai download khlai kamkai poriman yagulo norok apply khlaina musung khai to apply khlaina di angkai tinin bagai amsu nong sithong
जतननो हामबाय।